Dobrodošli svi ljubitelji životinja. Ovdje je Mirko i sada ću vam reći zašto pas laje, odnosno koji su najčešći razlozi lajanja psa. Poznavanje razloga važno je kako biste saznali motivaciju psa za lajanje. Nakon toga možete primijeniti najefikasniju tehniku koja će vam pomoći da zaustavite prekomjerno lajanje psa. Zašto pas laje? Prvi razlog, lajanje kao pozdrav. Psi laju kao znak pozdrava. Uz ovu vrstu lajanja dolaze i znakovi opušteno tijelo te mašći rep. Sljedeći razlog, lajanje kao znak teritorijalne kontrole. Lajanje na druge pse, ljude ili životinje koje se približavaju ili ulaze na njihov teritorij. Treći razlog je lajanje za privlačenje pozornosti. Pas laje jer traži pozornost vlasnika. Najčešće je razlog lajanja kod malih štenaca. Četvrti razlog je kao odgovor na lajanje. Tako i vaš pas laje kao odgovor na lajanje drugih pasa. Peti razlog je lajanje na alarm ili buku. Pas laje kada čuje buku i vidi nešto intrigantno. Kako biste saznali više, izradio sam za vaš članak sa top 7 razloga zašto psi laju i kako zaustaviti lajanje psa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako biste vidjeli više u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!